Yesu Kiriso, mātou te whātalo whātua I tātou e kālesia le nei tai au, a wā sa tātou taape le nawa yaso o tuanai. Ai whawtai le alofa, ma le anga le leo le atua, wa au mai ailo o tau soifua ma le mātou wola I le nei tai au fōu. O se tusi amata ina I tātou le nei tai au, salamo iwa sifu marvalu. I o tau pe pese atu I le alii, I le pese fōu, a wā o wā venga na whaia, o lona autau matau, o lona aupa ia, wa ia Faiai le ulatanga. Sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have worked salvation for him. Ia whamanuia mai le tua tātou tāpua inga I le ni tai au. Ia ono tai au fō, ia o le ausul mātou pese, ia ai. Paasi le peace, ia. Say hello to your neighbor. A oswina le mātou pese mua. Oh
Mai se pati mo le li. E le leile tua. I taimi uma.
Let us pray. We rise on our feet as a sign of respect, as we request the presence of your Holy Spirit in our hearts, so we may offer you worship that is proper and spirit-filled. O mātou lolo tutu ilo mo lau fio, patula mātou tapo inga whaitele, mele a fio maia nganga pa iai, baptisoina o mātou tangata tāpua i te tōtasi. Mātou te avatu e le tāpua inga e te tau malau o fio. Manolo suafa o walaila mātou vala au. Amen. A tātou wamata nei sa ninga le pese, lua se lau mre fitu. Lua se lau mre fitu le pese la tātou. Le pese o mai. Hey
for before ia le o whenga ruenga i suma i o a omo la tu whitua. Talo whatu fo i le vesenga o ti akono, e mesena i tato alo mawhanau e peuna, ia i le tapu inga le nei tai ao. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our friends who are joining us live or later on today. It is my prayer that as you worship with us, that something gets kindled in your heart. And though we may not share the same language, there is a certain familiarity in how we approach the divine. So let us pray. La tato ifo mitatalo I le tua. Le tua tau tasi pa Iae, le tama le alo ma le nganga pa ia. Le tua o mātou whatua tua ma tari tonu umakiai. We love in a mātou masalo salo fo isi teimi. Te atele ina o mai isi o tua. E mai le ina o mātou teimi. Lo mātou wola. E misi o mātou manatu. Me lava lea mātou te lotu mai ai lo whale tāpua I leva yaso ma leva yaso. Se o mātou alo mai I le vevesi o le lalolangi. Se o mātou tape nako whatasi ma la wafio I le nei whale wa kopano mo le tapu inga I la wafio. Mātou te fie o mai I le nei mea, le nei whale ma whaimo I mātou le nei masani. Ona mātou te mautinoa e te whaali manino mai ai mātou. Mātou te o mai ma whawhiwhile mō mātou tangata vevesi. Te pēa mātou telefoni. Ma whaasifa atu o mātou loto I a te oe leli ie. Mala mātou te talo se ia e whaali mai I ai mātou. Lo mātou whaia pēle nei masani ma o mātou mautino ai. E tu mau pēla o fio, mai lava le vavau se I o le whakavau. O le mefo I le nā o tāpori ai oe ma ta o tua I nai oe tangata whatua tua. O ne ele o iai lava se isi atua e te tau iai la mātou whaatu e. Ne whaali manino mai lo walo o Yesu Kiriso. Na soifua maola I le neila rolangi e pe o na ola ma soifuai I mātou. Maua whataita inga e tele, ma iana o onga māpopo inga. Me se fo I tala o tutu ngotu mai la tauna whatutua ma mori mau I a te ia. Lena avatu e misionale le tala le lei o mātou lau ele ele, ma file mu e o mātou lau ele ele. Ina o mātou I ite iai se whaali fōu mai a la o fio. Ese mai nei lo I la mutu sa mātou tāpua I iai. Wa ai atu I mātou, ma mātou I loa le nei tala. O le tala I leo tua o pito I silio na ma malu ma mawalunga. O wha ele lea o ia e ia lava, o whaimatangata, o whanau I le whawhine. O ola seitia, e pe ona seitia ai mātou e tūra whono le teimi ma le no whuanga. Sa fia ai ma fia inu. Sa inosia foi o ia e tangata. Sa upu ia I lātou sa whaia upu. Nei ulawa I lona maliu I lungo le sa tau. O le tala mawa ele nei tala o wa mātou te leo I loa se isi tupu e whapeala na alu. Mātou te leo I loa foi se isi atua e whaele lea whapeala na ao. Na sau o ia I lona nuu ele talia o ia e ona tangata. Au lunga le sa tauro au tōla na manawa whai maila na tala I a te oe lona tama. I e whamangalo atu I a I lātou, a wā o lātou le loa le mea o lātou whaia. Le nei alofa, winga ese, na alofa ai le tupu ma li o li. Le ma whaiei ona tau ina o ia le tunga mau ma le oti. Tu manu malo o ia I le asotolu
Ua avea i le nei aso, maso tāpua i le au kerisiano. Ua sui ei le aso tona i sa tāpua i ei o mātou tua ai la le whatua tua. Ua sui i le nei aso fou, o le aso sae a whaitau ai le amata ina o le vai aso. Na vatu e misionale le nātala i o mātou lau ele ele. Lea ua mātou tā whea mai nei ma mātou o mai ma mai. Ina ua mātou tali tonu lava o le tala lea e su ai o mātou wivi. O le tala lea e manui ai Samoa ma le atu Samoa. Po whea lava le mea ta ape ma salalau i ai. Me whanau o mātou poto ai le nei tai ao. Se i o mātou toi mawhau whau lava i le nei tala. Le tala i le lofa la vea i o lau fio. Maliu ai lo walo Yesu ke riso I lumo o satau. A o mātou wanga salapea. We thank you for the opportunity to come to these hallowed grounds, Lord, and be present to the love that you had for us in Jesus Christ. Never before have we encountered such love. Never before have we encountered the idea of God taking flesh and being confined to the laws of space and time. Never before had we had a God that was vulnerable and allowed himself to be crucified. And in his crucifixion, we witnessed the greatest love of all, when he asked you, Father, to forgive them, for they know not what they do. And as we come to these hallowed grounds every week, we are reminded of that story. And in the process of remembering that story, we ourselves are extended this global invitation to act out that love in the world. Love that transcends all boundaries. A love that asks us to love one another. And more important, to pray and love our enemies. That's a love that we cannot understand or fathom. It's a love that goes counter to our entire being and survival. In fact, it's a love that often gets us into trouble. But we know this to be true. Because you have loved as such, we are also invited to love as you have loved. And in the process of doing that, though we lose our lives, we are present in your glory and your grace. O mātou tatalo lele ie, matuinatu I lumo o lau fio, anga sala faitele ala mātou e kalesia mai mātou uma. Te pepeia anga sala ale tangata lava ia o e sila fia. Au anga sala o mātou whaia tele, le kasa o loo, o ona ai ngā ruenga o le fōwhuanga. O lo liusua vai ai le pole mātū ma le pole saute. O lo si ai le suasani ma lo fia ai le atu Pasifika. O isi nā ngā sala o lo mātou whaia ma le leiloa. Te leo isi ngā sala o lo mātou whatasina ai ia ngā ruenga o le fōwhuanga. O mātou whatu ese whamauralo ia te oe tamā. Se e whamamāma whamangalo ia I mātou. A mātou whalongoina fo I tala I taua ma whewawai inga. Isi tuore lalorangi le nofo file mua I tangata. Ona whawhangu mai fo I le ia ia I mātou. Le nofo file mua fo I o mātou tangata. I le nei fo I tuore lalorangi. Ma mātou mana tuaina ai upua o fionga. A o lei eu ese I mātou leu tupoto I le mata o lo mātou uso.
E au na mua na mātou eu ese leo tupoto I o mātou mata. O na whato ai loa ai lea o na eu ese o leo tupoto I le mata o mātou usu. Hei te ua mātou vave e whasataulo tangata. Ave le whamasinonga. Si I le tā ia I lātou e le tutusa o mātou manatu. I mua na mātou su I mātou lava. E I mātou. Ne I manino ai la mātou I loa o lau wala au mo mātou tangata ngā lulue. O ia ngā sala uma le li ie o mātou ngā sala atuai I a te oe. Se ie whamamama whamangalo la mātou I whonga. A leilav se upu I o mātou ngutu whauta ua loa e sila fiama mai o mātou mana tunatunga. Ie iaile manuia o la o fio I lau e kalesia nei mai mātou uma. A mātou sa ili pe la o fio ma lo manuia ala le ne wala. O la mātou tatalo I mātou maua lava. E wheta laifo I a mātou wole atu o na fo ina maile I a mātou. A mātou tuitui I le papa o lo fina ngalo. I le nei o wala o la mātou tatalo. I e to ina mai lava le puipui I a mātou. I manuia lo no umalau e kalesia. E leo le manuia e pe una la vasi I ai le larolangi. Mea ila, mea fo, mea manongi. A le manuia o lo fia tuli I mātou, o le manuia lea ma le file mu mai a te oe. Le wheruai mautinoa lea o le tangata I le larolangi na e whaia. Malona I loa o ia o le suli o la o fio. Ma lau wala au I o mātou tangata ngā lulue, ia mātou tangata le lei le larolangi. Ia mātou wola alo lofa o le tasi I leisi. Ia mātou whealo fani o leisi I le tasi. O mātou tataro lea li I na ia tofu maua uma I mātou wha au pengana, wha le tino ma le wha nganga. Mātou te moli mo wina ai le nā lofa o la o fio. Awa o mai au tuspa ia a mātou tu mau I a te oe. A tu mau fo ia o fionga I o mātou tangata. So se mea lava mātou te ole atuai I la o fio. So se mea fo I mātou te mana nao iai. E te tali mai lava iai. Le mele leli ie o mātou te talo ne e iai le whamunuianga a la o fio. I o mātou ainga te watiae. Ngata I o mātou ainga I le neitu o le stete. Ai whapefo iso se mea o lo atia e tangata Samoa o lātou ainga. I o otu iai lau whamanuianga ma lo file mu. O mātou matua o mātou o tunu I Samoa na lua. I le ngata o whainga malo I a whapefo I kalesia. Te talo ina I a bea bea I mātou e whaima. Mo limu mu. So se mea te ape masala lauai Samoa I le larolangi. Ia mātou woa ma le nganga pa ia o la o fio. Ina ia vea I mātou o ni mori mausili o lau tala le lei. Ma vea I o mātou ainga ma awala e ta wala atuai le manui o la o fio mo ainga o le larolangi. Mātou mantua ta mama tina o lau e kalesia nei. Maua le malosi e lava mai ai sa ninga faitele. O mātou te talo le li I te ina I lātou I lo file mua totoa. Newa yaso le te ape ma le salau e mātou. Tuna atu I lo mo lau fio mātou fuafuanga uma. Ia manai lo fina ngalo lofa. Ma ia whaima awala e manuia ai o mātou ainga te wati ai. If we have but one request, it is this, O Lord, that in the process of seeking your will and discerning your face, that we are indeed blessed. We ask your blessing on each and every one of us, and we ask your blessing on the collective us as we gather here in this space. And we don't wish that blessing that the world gravitates towards, because that blessing will come and go.
the luster will fade away. The beauty will be robbed by time. But the blessing that we desire is that which continues to bless the blessings that's already in us. So your blessings can continue from previous generations to our generations to generations to come. When we receive that, then our time is well spent today. We again request that blessing for us that only comes through your Son, Jesus Christ, and our capacity to engage his teachings. We ask you now that you be with us till the end of our worship. In Jesus Christ we pray. Amen. Yala whāwau tātou saminga pese saminga for pese. Pese salau tō wiva. Lo walofa le tuai. You
next to the offering that you've done through your Son, Jesus Christ, for us. But let this be a token of our gratefulness and our appreciation for the love that you have for us. May we continue to share that love with one another and the rest of the world. O mātou tatalo se e talia mai le foa'i ma le taulanga alo no. Tui nātu whatasi ma mātou loto ma manatu te to tasi. E bea ma taulanga e pa ia ma te tau ma la o fio. Whaungaina whalau te leina ilo whina ngalo i le menei. Se tō se nati mo i lato na foa'i. I lo suafa Yesu wa laila mātou tatalo. Fiunga le tua la tātou whaitawina. Le tusi whiwhilia o le vangalia a Ioane o le tā upo lima. Mata tātou whaitau mai le upo eiva. Whapau mai le upo ma le fitu. Our reading this morning is taken from the Gospel of John, chapter 15. Verse 9 to 17, it's a continuation of our reading from last week. Ioanes purulima furupuiva e furupufitu. La tato fitau e be una masiliai. Whapeo na alofa mai o le tama i a te au. E whapelava ona o alofa atu i a te utou. Ia tu maupea o tō i lo olofa. Mai te tau sia polo inga, ona tu maule o tō i lo olofa. E ona o tau sia polo inga lo tama, o tu mau i lo nalofa. Uwhai atu nei mea i ate o tō, ina ia tu mau ai lo oli oli i ate o tō, i ate o tō a fo i lo o tō oli oli. Ra polo inga nei yo so fani e yo no wano fati ate o so E lesi li lava le alofa se tasi le nei alofa. E tu ina atu se tasi lona ola mo ana uo. Wa uo o so e a fai so te whaia mea wana o te whaia te whaia atu so. Te lea tueta ua o tō o ona. Wae le iloa le ona me whaia e lona li. O te ua o tō o wō, o wā o whaelo atu i ate o tō me umana o whalongo ai i lo te mā. Te whiwhia o tō, o whiwhia o tō ea, o tui nātu o tō, i o tō wō, o i o tō fua mai ni fua, o i a tū mau o tō fua, i le o fua i nātu e a tō tō i le te mā mea o manapa tō ki o le atu aira. Marfopisu fitu. La upolo inga le nei a te oto. Ia oto whealo whani. Ia tele maile tu ala tato whetau ma whaalo longo i upo ana fionga pa ia. Tuma watu pe a te iala na lava vi. E ale tu lava. Le mea o mai tau wina. O tātou uma lava o loo so I fua I tutonu o tala. We live in stories. So se whalave lave, so se manatu, so se ngā luenga, so se tanga po se anga. E totonu lava o se tala. Whate te inga o lo la e le nai te la e ai le nei tai ao. E le tala e o me le la e le nā. Le ta vale fo I lena e sawe ane nei le tai ao I le lotu ma e whiarua I e le larolangi vai aso atua. E le tala e alu fatasi ma le ta vale le nā. Pena fo ilo tātou mai le nei
no fuanga, e le tala e angu whatasi. Ma le mele nei o tātou tāpua iai. So the idea is we live in stories. We live in stories. So what's the alternative if we don't live in stories? If we don't live in stories, then we could say that we live in these events, in these atomistic things that happen in our life that are void of meaning. See, a story is a series of events that has a meaning. And what I've noticed about life is that we live in stories. Absent that, then there's no progress. There's no getting better. If we don't live in stories, then we get to live in a world void of meaning, a world of just objects. Pia manatu mo moale na le Fili Laloulu. Olo na nofo I tātou I tala. Lau tua le soifua ma le ola o le tangata I tala. Whale lave e tupu. Tele tala. Tele la e ese whilanon wai ma taavale le masino la tau lanu ma fausanga. Ua tele lava matala e ave inata vale mala e. Wale iloa le tangata whaavesenga. Ona tūlai maila I ole. Me whainga ruenga lea, le whatufunganga lea, e ta ole tala o tala. Meta story. Because there are so many stories, there's an unlimited number of stories with meanings, that what we have done as a society is we've come up with meta stories. Stories of stories. Stories that coagulate the wisdom of the individual stories. So instead of the chairs, in all of its different plurality and colors and design, we see them as things that we sit on. We see this meta story that encompasses a lot of the different stories. And I'm telling you that because our faith has these meta stories, and one of them is the one that we read this morning. E pei ole me whenga ruenga lea le li na whaanofo file mu wai le tele o tala. O le tau mawhaile oto mai se tala o tala. Oto mai se memonika. Au mai sina alanga upu. Ina ia whawhengo fia ai. Ia le soifua ma le ola o tangata whatutua. Ana tātou whitawina la yaso mawai le vine maona la. Whamatala mai le li le pale whengai o le tangata, o le lala, o ia, o le vine, I malon tamā, o le teo vine. So whamai la le li o la umai le fua e ave e sea e lo tamā. E se le mānei o mena, a wae a whapela o le tala leo tala. Ona tātou I lola ia le whesota inga o mea nā mā tātou ainga, o tātou ekalesia, o tātou pisinisi o lo whaia mga ruru e, ai se la e le fua. E ave seina e ia. E tangata o lo sue ngā ruenga, o whisidi ai, Hector lama o tuaina maua sau ngā ruenga. Ia e whemei le tala te le lama. Ia ona o whapela ia. Masalo ele o le leini o fua.
Isa, wale fa mai le tātou tala, ma le tala o tala, ma le tātou mera tala, mera story. O la uma e lefu, e ave se ina e ia. Ia. Ai e fo isi tala le tuspa, ia ma le tātou kanona e pese i e tu wava noa ia e le tua i la. So me whaiona le fua i le toru tausanga, dua tausanga. Ai ale fua lo i le 5 tausanga po se furu tausanga. A fiu lava e ave i ai minerale, ma whalele ele, ai le fua. Ia o nā o ngā aila i o le tala o tala. And then the second point about the meta story, it contains these truths that transcend a story. And the second point that Jesus made here is those branches that bear fruit will be pruned so they will bear more fruits. So pruning is a rather painful process. It's cutting off the dead leaves. So part of the meta story, which can map onto your personal individual story, is this whole notion of pruning. Being exposed to ideas that are not quite kosher, let's say. That's the whole process of pruning. And the reason why you're being pruned instead of eliminated altogether is because you have potential. You're bearing some fruits. And when the vine dresser prunes you, when the vine dresser exposes you to a little bit of suffering, a little bit of disciplining, a little bit of skilling, it's for the purpose of bringing out more fruits. E pe o lea ngale na o tala, e apalai uma mea, e kalesia, o whalapuputonga, a inga, nu, e o oai whainga malo. Ele uma pele le whalongolongo i tala i mea o lo tutupu i college campuses, ale tunu ule nei. A whapelawe na waaio o i le ata e mawhaiana eni i te o se mele le olo tupu i se third world country. Pe le o nofo le lei ai le tūla fono. Ia ele o mele le tupu i ngā tai a tātou, UCLA, USC, Columbia. O le ale mele o lo tupu, e pese i o lo tupu le mele a pruning. Pe e eise mea o lo tupu o lo o teu wai. E le ngalu e vine, i nai vine la iti ia. Mo le whama moe ina ia, tupu mai nisi fua e tele. Ia, ele fifia e istangata, no ita se leanga nā mea. Ia, lau te whi atua uia i la tātou tala, la tātou meta story. E alau ai me, e danga ai le mea lea. O le teu, i vine la iti o lo fua. Ma le wha moe ina ia fua mai ai atili. So e wha penale winga o le se fua ma le ola o tātou. I la tātou lava ngā ngana ngai whanua. E pei ua utu uma le tō whamanino i a tātou wala ngā upu. Pule a lava le tele o tala matala. O whawhau uma i a tātou memonika ia e te ua wala ngā upu. Whate te inga o le ala i le pule o le tautua. E se fui le mānei o le nā tala. O le tala e whawhau uma i eita mā i tala. O lo atangia ai le nei tō whamanino. O le ala i le pule o le tautua. Whawhau e tonu le tala i le whaiawā.
mai lana tautua i le ainga o lona tōlua. Na pale e suafa o le ainga. Le tau whamatalaina fo'i le whaiwhi au na saunga lua e se o lotu. Ai tō ai e le o lotu se whanua mo ia malana whanau. Po afu i lava isi tala o leo ua whawhau umanei i le tala o tala. O le ala i le pule o le tautua. Me whanā le tau matea ai le leo tama ia i ta longa. Ai sea. Langa wa ai ala tau mata i le tautua. Mata vela o la tau matua matua a. Mena le ala iuna le lei ta longa. Le lei education. Ia ma le lei for the military. Ai sea. O le ala i le pule. O le tautua. Ia, na whemaila i o le li. Ia o tautu mau i atea. Whawhialana i lotu mau whamai ona ua tausia polo inga. E pei ona o tausia polo inga lota maa. Ma otu mau i lona lofa. E whapenafo i oto. A oto tausia polo inga ma ua popo inga. Ona tu mau ai leo oto i lo lofa. Ia na alu o wale o le whamatalaina le talo le leo. Whamene lan talo. A tu mau oto i lo lofa. E peone o tu mau i le lofa o lota ma. O mea o malava tau te ole atuai. E whaia leo. This is an interesting part of the meta story. Jesus said, if you abide in me, as I abide in my Father, then anything that you wish to have, you will be granted. So what does that mean by abiding? And you might want to check this out, young people. I don't know if it's true for you, but abiding is obeying God's rules, keeping God's commandment. And you start with your parents, and you start with something local. And then there's a meta story. When you start obeying Christ and abiding in him by keeping his commandments, here's the price. Anything that you wish to have, you will be granted. Now, as you grow older, as you take a closer look and see if this thing applies to you, you will see a much bigger meta story. And what is that? It's not like you have a wish that's separate from your Father. It's not like you have a wish that's separate from your parents and ancestors. No, it's aligning your wish with what your parents want. It's aligning your desires with what God has in store for you. So that way, when you pray for something, you're actually asking God's will to be manifested in your life. And that's part of the meta story. Now, you can resist. I mean, this is part of the maturation process. This is part of the hero story. There's always that part of your life where you resist. It usually happens around the bar mitzvah and the bat mitzvah age. You know, you kind of scratch your head and say, I don't think Dad knows what he's talking about. And that's fine. That's fine. You can begin to push that out. You can begin to explore that. And if you have loving parents and a loving God, which we do, then that'll be allowed. You will be allowed to fail. You will be allowed to stretch your wings. But when you fly too close to the sun, when you eventually will fall, because, you know, that's part of our story, then you will be embraced by this community, this loving community, this Johannine community that the Gospel of John talks about, where loving one another is
the status quo. And when you fall into the arms of that community, then abiding in Christ will be more meaningful. E pe o manatua Ioane, e lei loa I tātou pe a tātou wamo le sa tauro. I tu sialen tātou whaitauina, e loa I tātou pe a tātou whetausiai. Alo lofa I le istangata ma le istangata. Lupu whasamoa o le whealo whani. Whealofa ni. E pe o le manatua Ioane e tā ua le mea na. Wafa mai a tātou whetausiai, ma tātou alolofa o le tasi o le isi, ona mawhaile I tātou, ona whautua I la lai e fua, ma teu la lai e fua, ina ia fua mai e ati. Fisili e whai manui mo I tātou I le neiva yaso. A whai o I tātou o la la. A whai o lo finangalo le li I tātou tu mau I le vini. A whai fo I teu wina I tātou e le teu vine I le teimi ma le teimi ina ia fua mai e atini. Ia ona fisili lo le tātou po le ale tala. Le ale tala o lo soifua ma ola I tātou. A whapetele ni tala o lo tātou soifua ma ola ai. Lefo o tātou whalongo I le nei tala. Ma tātou fisili pele o le tala ele mo tātou pele ai. Ia, o na whailole nā manui mo I tātou. Tawan tātou fisili. If we live in stories, we need to ask the question, what story are we living in? We've shared the story of the vine. Does that apply to us or not? Ia, la whangata mai nā I o mawhawhawina. O nei o le vine moni, o la o tō, le tu mau I te a o mau I te ia. O ia lava e fua te le mai. Amen. Ia, whio mai ia, te a kono mo tātou whamutunga. Once a month we participate in the Eucharist, and this is another story of our faith. It's the story of the worst thing that can happen to the best person. That's the Eucharist. That's the Passion of Christ. And so we commemorate it, we remember it once a month in our Samoan tradition. Au leisi le tala o lo soifua maola ai tātou. Mai apostolo Paulo o fo'i na umaua mai le li'i le mea o tuina atua I a tautou. Mai o lea lava po na whalata I na ai le li o Iesu. Na I tango ai le areto o tofi. Tuina atu I ona soko ma whape atu. O lo tino le nei o tofi masui o to. I o to whaia le nei mea ma whamantunga I a te. What Jesus did was he took the Passover story of his culture and upgraded to a meta story that includes everyone.
The invitation is for us as well. This morning in this 21st century United States of America. Maina o mafo lato ai o si tia leipu. Mafapeatu o leipu le nei o le whengainga fau le loktoto. Yo to whaia ne mea mawhamantunga ia te au, ia so umatu te whenua. Wa leo le whengainga tuai e pe o na tato maua mai Abraham. Au le whengainga fau i le toto o Yesu Keriso. E leo le whengainga tuai e pe o le whamana tuina e le paseka mua e kupito. Noa whaongaina i le toto le tamai moe le pona. A ua whengainga fō i le toto o Yesu Keriso. Lea o mawai le angatonu o tātou tangata ngasala e o mai malosi i le neilo lau. I leo na o whamangaloina ni tātou ngasala, i leo na ua le leila tātou ana i le tua. A lona lava alofa ma lona alofa muti pale. O mawai le angatonu o tātou. Whamei polo no momuala lato whaftai, me leo te wala au whaaloalo atua i te akono ia lefu pasa, e alanga ina le whaftai mo le waina ma le areto. Tātou talo le tu. Le tua siri e se hero mātou tamā le langi. O mātou mai lawa i le leitai au le mātou wa meia fōi lo la o haipa ia lo mātou atu. E lau na e sauni e ala i lo ala pele o Keriso Iesu na fio mai. O fōi na mai lo na soifua ina ia le whano lava so i mātou. E lau na ia sauni e lo na toto. O lo na tino le ia. O mātou poto. Mātou mumori atu le vi inga o le whamanu o le whawhitai o se whanetanga i ate oe lo mātou atua. Wa o ia mea umana e saunia mo i mātou. Ona le alofa siri e se oe lo mātou atua. Le mea lea. Ke riso Iesu lo mātou ori ima lo mātou whaola. Mātou whawhitai o oe le nei tae au. Ona o le tau langa mai. Tau langa e sauni e nungo le sata. Mo i mātou le whana. Lea li e. A mātou ai lo tino na momomo. Na mātou lo ai lea. I sirisi e se lapa ngā luenga le e whaia mo i mātou. A mātou whiinu fōi le toto na malingi mai. Le toto lea na whaafou ina ai le mawhutanga mo tusia. A i mātou ma oero mātou atu. Na ua mātou pa'u le ana sala le lalo. Lea li i. Whaama mā i mātou. Au mai se loto le lei o mātou loto. Lei o mātou whita ngofi ma le tonu ma le sao ma mātou loa i pēr. O loko so i fua oero mātou atua e whaavava. Lea li i. Ola mātou talo lea. Ola mātou whawhitai lea i le nei taea. I le suafa manu malo o Keriso Iesu lo mātou wali ima lo mātou whaola o mātou wole ma wala au. Amen. Le lava pōna whalata i naina ni o Iesu ni e tango i areto. Whawhitai e pēr mon tātou whawhitai. Te whitofi lea matu ina atu ina so o ma whapeatu. Tino le nei wa tofi ma sui o tō. I o tō whia nei mea ma whamantunga i a teau. I aso uma tō te Faiai. I whapewhoi le puina umana lato ai. Si tia i o lato luma ma whape atu. Le pule nei o le whengainga fōu le i lo toto. I o tō whia nei mea ma whamantunga i a teau. Ia so umatou te whenua ai. Wa aso umatou te ai le nei areto ma whenui le nei ipu.
tu te whae loa atua i le maliwo le li se ia toia fiu mai o ia. La whapenafu i tatou whaia. A mawale a reto ma le waina o na talia lo lea. Mātou te whanau noa o no le tūlanga o le tangata. Mātou te fia fo i mo oli oli. O mā ngalo o mātou o ngasala i ato e. Le mātou te talo o mātou mātutua pēr i la le whatutua. O me le teimia ma whai o na whatau sunu i la ngona o le tangata. Mā lo pēr le whina ngalo o lau fio i o mātou tangata ngalo. We thank you, Father, for this opportunity to come together, commemorate the passion that you had in Christ. As we partake of your body and your blood, may it strengthen us. May it give us resilience. And may it nurture us spiritually. Nara mātou tatalo lea li ie, e lo whamuianga i sakarameta e peo na whamana tuina nei, e a meisela o whengaru e ngaru ue. I lo swafa ke riso wa laila mātou tatalo. Tato whai unei sa minga beso sa miela for best. Ole
te au tu whaftai tatu ofi pese. So for the sound nearly leo pese o soundinga. Whaftai for the ofi ngāluenga te penei no la waipa ia. Ia tatu whai uli talo. Let us pray. We have come to the end of worship. We thank you for this opportunity to disconnect from the world and come here, discerning your will, listening intently to the ways of your Spirit. As we go out into the world now, we ask that you equip us, give us the peace that passes all understanding. So when we're out in the world, we're good witnesses to the gospel of Jesus Christ. Would you keep us and bind us until we meet again? O mātou o ele si ui o le nei tāpua inga. Mātou whamna tuina fōi māwaenga na e Faiai ma le opa ia. O le mātou tatalo le li ia. Ia ngoto ifo le winga mone o fionga. Le ngata o fionga tustusia o fionga fatino. I mātou tangata ngā lue te tūtasi. Nei mātou watu i le langi le newa yaso. Ma mori mau le lofa la mea i o la ofio. Le mātou tuhua. E tuma mai o mātou lunga. Le lofa tuno tele o Yesu Kiriso lo mātou li whaola. Le lofa muti vale o oele tua le tamaa. I man mafutanga whewhepea ma le nganga pa ia. Nei masa umai o i le whapavau lawa.